Pozdrav svima, danas Mercedesom iz 1957. godine idemo u Etnu Avliju Mačkovac. Jer tako smo u mogućnosti. Prije kretanja na trebamo imati alat. Baterije znači obavezno. Ako nas noć zadesi, jeste. Dizalica originalna, kako izgleda, pogledaj. Mazalica je tu, pošto imamo puno mazalica prije kretanja, ali eto, to ćemo sad preskočiti. Sljedeće godine ćemo mazalice završiti. Košta traje često, ali duš podmazivo se da prije 2 mjeseca možda. Znači, palimo. možemo da svinjemo. Pošto nije dugo radio, počeo je malo da trtnja. Evo, malo sa gasom da ga pojačam. Obrtomjer nema normalno. I nije ovo mašina za visoke obrtaje, već jednostavno auto sa kojim se uživa u laganoj vožnji. Vožnju u ovom Mercedesu volim više nego 10 dana biti na moru. To me tako odmori. Moj prijatelj Pejo danas šoferira. Evo, baš je čast vozit gospodu koja razumije Oldtimere. Ja. A dame sluša kako pacijent diše. Prede. Poslušajem, to šta otpasti. Ne bi trebalo. Ako otpadne, majstor je tu. Ja. Bolje da ono negdje u nas otpadne. Ja. Ali kažu oni meni, Pejo, samo ti hajde, ako šta bude zovi, mi stižemo. Tako je. Treba imati takve prijatelje. I da vidite da nas je troje tu. Eto, to je Mercedes Ponton i njegova prednost. Evo, drug Damir, drug Pejo, svi smo tu. Ima putnika i pozadi. Ne vide se od mog šešira, da su nam živi i zdravi. A bit će još jedan putnik, idemo po njega. Ja sam ciljio da napuni 6 nas da bude, znaš, da ga testiramo. Pošto je registrovana 6. Ali eto nisam. Pa daj, da nekome stanemo. Ja. Neko ne mogu 6 ljudi skupiti za ručak, da idemo kako bi skupio, da treba raditi šta je. To je meni rekao Cinker, poznati mehaničar, moj rođak, kad smo imali karting trku i trebalo nam je ljudi da nam pomogne. Ali vidi desno. Ajde desno, ja. I nismo mogli naći ljude da nam pomognu oko trke. Kaže on meni, pa ne može 6 ljudi naći da jedu danas, tako je vrijeme. Tako, evo došlo i to. I kako ide, sve se više uvjerim u to, da je zaista tako. Idemo, sretan nam put, uživajte u ovom videu. Etna Avlija Mačkovac, naš krajnji cilj.
sada je na red došao da primimo još jednog putnika, našeg prijatelja, iskusnog mehaničara koji radi vozila za trke. Pravo dole, da? Ja, pravo. Honda preferira Adel, a ja Honda volim. Nemam Hondu, nikad nisam imao Hondu. Ali ko zna. Što nije bilo, može biti. Tako je, Peja. Bio zna dosta onaj, kako se zovu. Aforizam. Ja. Što bi rekli svjetski čovjek. Eno Hondi. Samo te sad pruga ima. Polako, Ja. prolazi vozovi. Polako. Vozovi prolazi pruga. A vozovi jure danju, noću, kroz podlugove, Lije. kroz podlugove, kroz alke čuča. Da, poznata pjesma. Gledaj Hondi. A, vidite. Adel Honda. Može i za kruž gore napravi jedan krug. Ovdje, jel? Vidi, pravi čovjek. I ovo još od policije čleri original. Svi su ko one bombone što su zapakovane. Šareni. Ja. Posebna drag, ja. Moram ja malo. Ramre, proberi nam dva. Proberi nam dva. Ja, joj, znam. Srbanovića nas. Kako je uvozio auta, ono kad je posle rata odmah, stiče, kaže, u krizi lamela na golfovima, znaš, on je ona ima rupa gore, ne mi ne. Ovo ja nisam vidio. Brzo. Ja ovo nisam. Bilo pauza samo da pite, molim se gore, što vidite. Ja gdje televizor, ovdje je pite, gdje televizor. Evo mog prijatelja Revke, oduševljen je ovim Mercedesom. Hoće da se slika 100 puta. I naravno, ovaj Mercedes i pristaje ovdje, etno Avli. I ostaje ovdje, evo, ostavljamo ga. A ko će mene vratiti, Revko? Ne znam, vidit ćemo, naćemo neki autostopa možda da idete, a? Nema autobusa ovdje. Ja mislim neka će djevojka i stati tamo. Jedino to. Naravno, tu je muzej Fića, Oldtimer klub Mačkovac, klub Fića. 25.6. imat ćemo Fićijadu, najveću, najbolju.
Helikopter će čak da bude i to da najavimo. Dođite na Ficijadu. Hoće li moći Mercedes na Ficijadu? Mi dolazimo, jes. Ekipa se okupila. Razgovor idu. Pokazuju se old-timeri. Budući da je naš prijatelj Pejo bio dobrog raspoloženja, zamolili smo ga da nam ispriča nešto o ovom starom Mercedesu. 90. tamo blizu Berna, 20 km, jedan prijatelj moj znao nekoga što je 4 komada ima. Ovakva ja. Već su bili izranžirani švicarski saobraćaja i on uzme 2 i ja 2. I poslije on odusto i ja skinuo što sam mogao s njegovim ono, sam malo stakala, oni što je slobodno bilo, ima u garaži i sada. I to pobacim unutra, jedan je otišao poslije u Belgiju, a ovaj počeo u Švicarskoj tamo i... Kod Ante? Ja. I onda sam ga dovukao. Brat ga natovario u kamiončić i dovukao ga. Čekaj, ti si nešto radio na njemu u tom Švicarskom? A počeo raditi kad sam vidio da ću bankrotirati sa njim. Ili ga baciti ili voziti. Koliko reče za košce, si samo dao nove košce, ne znam, nije... 4.000. Franaka, ja. Auto dobro mogu uzeti. Ja. I to moramo odmah 2 dati da čuje stranac, ne vjeri, odustaćeš. Vjerojatno je tam materijal i da ima, znaš, a ono ako dobije, veli, on je promijenio one lajtunge i cilindrove nove. I kad su ga dočerali, on ružno izgleda, ovi pipu u kočicu. Kaže, no jebo majku kako koči, auto ne ga dobro, ove kočice, on ne vidi. Dobar majstor, možda je stabu, a? Ja. Pa krovno kod Ante, ono 7,5. A sad pokažem s ovom sliku, brata, hajde da ga tako nazvam, brata od ovog Mercedesa. Stani, po vlasništvu je sad koliko? 30 godina, 32. Ja, eto, od tada. Ali bio je dugo na popravci, znaš, zalete su pravili. Brat, što bi rekao. Nakon 10 godina, kad nije više 12, nije napravio ništa, ja pokupio. Uskoro nam dolazi. Ja. Ja doći, ja. Ovo je tu Ovo je u Belgiji, što je na Zrojići se Samo za druga Peju, veselo društvo. Kad u mori stigne, gori u planinu, novu snagu nađe, promenu vinu. Paračila vedra, igraju joj nedra, kad mom stolu dođe, mene umor prođe. Ali oči padnu, Ona ma pravi oživina ruja.
Bravo, majstori! Bravo! se baterija na mobitelu, snimao je ovu muziku i ovo sve. Evo naše grefke, naše gazde, legende, veliki ljubitelji poznavalac oldtimera. Naravno je ekipa nasuprot stola, zagriženi automobilisti, bolesnici. Jedan moment, samo da uključim blic. Ti se Pejo moraš vidjeti.
imali smo jedan blizak susret sa policijom, zaustavili su, pogledali, rekli svaka čast, ljudi, sretno, Nemojte gasiti auto. nemojte gasiti auto, samo smo zaustavili to da vam kažemo. I onda su pitali, može li još dvoje stati tu, kao da je oni idu s nama. Uživajte, kaže, kad možete. Eto, tako je to, sve je to život, lijepo smo se proveli. Kada sam prvi puta vidio ovaj Mercedes nekad prije 2 godine, da sam znao da ću se ovoliko u njemu naputovati, više bi se obradovao, nisam mogao vjerovati da ću se nekad ja toliko voziti u njemu i da će mi biti toliko drag i blizak. Brisači rade, sve radi i mi još uvijek radimo. Dan nije gotov za nas. Idemo ulickati Mercedesa. Vama hvala što ste nas gledali. Uživajte, čekajte naše nove avanture. Pozdrav od ekipe iz starog Mercedesa.